Ifikele mathupha inyoka enethosha ekhanda endaweni yaseDumbe ePaul Pietersburg obiva nedam ngesikhathi isikhuluma nelunga lomphakathi ebelithele icuphe ngey'nkukhu eziwu-10 le nkukhu lithi lizoyibamba namhlanje nje bekungelamanqamu. Awuthule ubukele mlaleli. Ayi, asazi uthi iyozala nkomo na usalisungibeka mshayeli. Short left. Mfowethu, unesiqiniseko salento ukuthi ufuna ukuyoyenza lento, ufuna ukuyolona le nyoka ngoba uthi ufuna ukuyongena lapha emfuleni. Mfowethu, njengoba ngitshelile, njengoba ngishilo mfowethu, uthi mina le nyoka le ngizoyikhipha ngingedwa mina mfowethu. Kumanje mfowethu ngiyobuka ukuthi yenza ugibe wami lapha engiucuphiye mfowethu ukuthi sibambile yini inyoka. Uma ngabe sibambile mfowethu lesa nyoka lesankukhu zami esu-10 lapha engiyibekile. Engabe sibambile le nyoka le kusasa iyobile ngehlahleni. Ngikuthembisa mfowethu mina. Ngakutshela ngathi ngiyinsizwa mina ngingedwa manje mfowethu. Mphakathi ngiyanithembisa mphakathi. Kusasa le nyoka iyobile ngehlahleni. Khulumile